번째 질문입니다. 3 дахь асуулт байна. 귀신들조차 하나님을 알고 두려워한다면 성도의 믿음은 어떠해야 하나요? Чөдөг рүү хүртэл Бурхныг мэдэж имээдэг юм бол миний итгэл ямар байх ёстой вэ? 자, 이 말씀은 야고보서 2장 때문에 이 말씀을 질문한 것 같습니다. Тэгэхээр Яаков 2 дээр гарч байгаа агуулгаар энэ асуултыг тавьсан юм шиг байна. 2장 2-ын 19절에 있죠? 19 дээр. 네가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라. Бурхан бол ганц гэдэгт чи итгэдэг. Энэ чинь сайн. Чөдөг рүүдэж үүнд итгэдэг бөгөөд бэмбэгэндэг юм. 그렇다면 성도의 믿음은 어떠해야 하나요? За тийм юм бол итгэгч хүний итгэл ямар байх ёстой вэ? 이 말씀은 두려워서 떨면서 하나님을 섬기라는 그런 의미일까? Энэ үг маань айдас чичрэлтээр одоо бурханд үйлчлэх гэсэн үг юм болов? 그거 아니에요. Тийм биш. 이 앞뒤를 읽어보면 되잖아. Энэ өмнөх хэсгийг нь уншаад үзэхэд болж байгаа. 네가 진짜 믿음이 있는지 어떻게 알 수 있느냐? Тэгэхээр үнэнхээр чамд итгэл байна уу гэдгийг яаж мэдэх вэ? 행함이 있어야 된다. Үйлс байх ёстой. 행함이 없는 믿음은 죽은 거다. Үйлсгүй итгэл бол үхмэл юм аа. 난 하나님 믿는데요? Би бурханд итгэж байгаа 그렇게 대답할 거를 아셨던 거지. гэж хариулна гэдгийг нь мэдэж байсан гэсэн. 너 믿는다고? Чи итгэдэг юм уу? 행함이 없는 믿음을 얘기하는 거야? Үйлсгүй итгэлийг яриад байгаа юм уу? 귀신들도 하나님 계신 건 믿어. Чөтгөрөөдөж бурхан байгаа гэдэгт итгэдэг юм аа 그렇게 얘기한 거예요. гэж хэлж байгаа байхгүй юу? 그러니까 막 두려워서 귀신들도 떨고 있으니까 우리도 떨고 하나님을 섬기라 그런 의미는 아닙니다. Тэр чөтгөрөөж жаагаад бэмбэгэн байгаа юм чинь бид нар ч гэсэн бэмбэгнэнгээ бурханд үйлчлэх ёстой гэсэн үг биш. Тийм утгаар хэлээгүй. 두려움으로 섬기라 그게 아니고 Айж үйлчил гэж 네 хэлээгүй. 믿음을 행함으로 보여야 된다 그 얘기를 하는 거예요. Чи өөрийн итгэлээ үйлсээрээ нотлох ёстой гэдгийг хэлж өгч байгаа. 행함이 없는 믿음은 죽은 거야. Үйлсгүй итгэл нь үхмэл юм аа. 제 교제 안에 있어야 되겠습니다. 포도나무에 붙어 있고 싶습니다. Би өөртөө нөхөрлөл дотроо л бай, усан үзмийнхаа дотор л би байхыг хүсэж байна. 그럼 그걸 행하라 그거야. Гэж байгаа бол үүнийгээ үйлдэх гэсэн үг. 그래야 그 믿음이 진짜 믿음이 되는 거예요. Тэгэж тэр итгэлтэй нь жинхэнэ итгэл болох юм. 저는 전도를 열심히 해서 가족들을 다 전도하고 싶습니다. Би гэр бүлийнхандаа сайн мэдээ хичээнгүү тараагаад гэр бүлийнхандаа ч гэсэн тараахыг хүсэж байна. 마음만 있으면 무슨 소용이 있어. Гэсэн нэг юм сэтгэлэл байгаа дэвэл ямар 그 хэрэгтэй 일이 вэ? 이루어지지 않으면 Энэ үйлс нь боддоор явагдахгүй байгаа бол 가족들이 구원 못 받고 гэр бүлийнх нь аврагдаж чадахгүй 자기를 통해서 хэвээрээ 다른 사람들이 구원받는 역사가 안 일어나요. өөрөөр нь дамжуулан өөр хэн нэгэн аврагдаж байгаа ажил байхгүй. 그 믿음이 옳지 않은 거예요. Тэгвэл энэ итгэл нь зөв бишээ байгаад байна гэсэн. 믿음은 행함과 함께 있어야 되는 거예요. Итгэл нь үйлстэйгээ хамт байх 네, ёстой. 이 말씀은 귀신도 하나님을 두려워 떨고 있으니까 너희도 두렵고 떨고 두려움으로 하나님을 섬겨라 이런 말은 아닙니다. Тэгэхээр энэ ишлэл нь чөдөг рүү ч гэсэн бурхнаас айгаад бэмгэндэг учраас та нар ч гэсэн айж бэмбэгнэж итгэлээр амьдр гэдгийг хэлсэн үг биш 아마 ээ. 그때도 그 시대에도 믿음이 있다고 말하는데 행함이 없는 사람들이 있었던 것 같아요. Тэгэхээр тэр тухайн цаг үеийн ч гэсэн итгэлтэй гэж яриангаа үйлсгүй хүмүүс байсан юм шиг байгаа. 네, 그래서 그 사람들 때문에 이 말씀을 기록해 준 것 같습니다. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн төлөө энэ үгийг ч гэсэн ингэ бичиж үлдээсэн 그렇게 하시면 되겠습니다. гэж ойлгож авахд болох нэ.